kako ću ja to preživjeti ako se nađu tu moja djeca? Ako nađete crvene čizme, jer tu će se, vjerovatno će ostati čizme, to je guma. Ako nađete crvene čizme, to će za mene biti pouzdan znak. Mene je jednostavno strah. Šta to radiš? Boga ti je normalna. Hoću kući. Hoću kući. Stojim na jednom od položaja sa kojih je Sarajevo granatirano tokom cijelog rata. Od posljedica granatiranja u ovom gradu je poginulo oko 10.000 ljudi. Usmjeravam objektiv kamere prema mom kvartu. Tu se negdje nalazi Magribija. To je ulica kojom je prolazila bilja kad je odnekud iz ovog pravca doletjela jedna 80 mm granata. Ovdje je bilja pogođena sa 19 gelera granate. Izgubila je ruku. Kao što je Ujedinjeni Mostar ključ Bosne i Hercegovine, tako je i Bosna i Hercegovina može biti putokaz za Ujedinjenu Europu. Ovdje pobježuje vizija moderne Ujedinjene Europe utemeljene na jednakim mogućnostima i pravima za sve njene građane. Saro, daj mi taj pištolj. Gdje je poginuo? Daj mi pištolj. Govori gdje je poginuo! Na liniji. Na kakvoj liniji? Na prvoj. Gdje je ta linija? Saro, molim te. Ne znaš. I lažeš me, cijeli život me lažeš. Hoću istinu, mama! Hoću istinu, već jednom reci mi istinu! Hoćeš istinu! Profesore kaže da su kilometri žice nervni sistem građevine, ono što se kod starog mosta zvalo dušom. Novi most je isti, ali umjesto duše ima elektronske senzore. Branim naš most i govorim da će i on za 10 ili 50 godina dobiti patinu vremena. Ko će sutra znat da Hajrudinov stari most nije ni stari, ni Hajrudinov. Ma ja, vi ste se baš našli. Oprosti, majke, moja greška. Ti mene ne prepoznaješ, a? Bahrija. Luna, drago mi je. Halali. Ne rukujem se sa ženama. Do you know what they're called? Bloodsuckers and war profiteers? The Untouchables. I need your testimony. In court, in The Hague. Please. I can't do it. Samo bude riječ onim svinjama. Dear Tim, let me thank you for your guide to Bosnia and Herzegovina. If I'd known what happened in Hotel Villain of Las, I would not have booked a room there. I know what happened there, but if I include that information in the guidebook, no one will come, and I didn't want to blacklist the whole community. I want to be with you on the island of love. I want to kiss your eyes on the island.
what I got for you. When everyone's gone. Quanto è bella giovinezza che si fugge tutta via. On the island of love. Mogu 2 marke za umjetnika, molim vas. Nezaposleni umjetnik, 2 marke za. В 90-х годах я попал в Клею, стал один из новорусских. Начали зарабатывать и почти в течение ночи стали миллионером. Я почувствовал себя наконец-то русским. Sad su svi civili tamo. Svi su bili civili. On će da mi preti, evo on mi preti! Šta ti je, mile? Koja si ti šifra? Na koja si ti? 431. Ja sam isto 431. Ja sam bio 431. Pa mi doktor promijenio na 62. 62. 6-2. To ti je izmijenjena ličnost. Blago tebi, možeš raditi što god hoćeš, oni ti ne mogu ništa. Jebote, pišem, a niko ništa. Ja sam u kontaktu sa ljudima sa ove radionice, ja mislim, zadnjih 5 godina i oni organizuju tečajeve oslobađanja straha od letenja možda 3 puta godišnje. Ja zadnjih 5 godina svaki put nađem neki razlog ili izmislim neki razlog da ne dođem. Ljudi, baza je puna. Niko više ne može ući u bazu. Colonel Caramans, they are killing people outside. A baba ništa ne vjeruje. Ova zemlja je napravljena da bi kriminalcima bilo dobro. Znate li vi kako ovo izgleda u javnosti? Ja ne radim po nalogu javnosti. Koliko ti uopšte imaš godina? 28. A vi? Mnogo. Uvijek si bila racionalna, pametna. Nisi nikad pravila nikakve gluposti. Nemoj sad da počneš moliti. Bio mi je bliži nego moj babo. Ozbiljno kažem. Sie sind Unternehmer. Betrachten Sie sich als Vater einer großen Familie? Nein, als ein Mitglied, der bestimmte Rolle hat. Wie kamen Sie auf die Idee, ausgerechnet in Sarajevo, in einem unterentwickelten Landesteil Jugoslawiens, Ihr Unternehmen aufzubauen? Das ist nicht mein Unternehmen, ja?